गोंय विद्यापीठाची विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक हालींच जाल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार भारतीय जनता युवा मोर्चाचें विद्यार्थी मंडळ वेंचून आयलां. भारतीय युवा मोर्चा तर्फे भरिल्ले विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्रुटी आशिल्ल्यान रद्द केल्ले. तशेंच त्या विशीं गोंय विद्यापीठाच्या सूचना फळकाचेर प्रत लायिल्ली. तेच विद्यार्थ्यांची निवड कशी जावपाक शकता असो प्रस्न NSUI संघटनेच्या विद्यार्थ्यांक पडला. गोंय विद्यापीठ भाजपाच्या सांगण्याचेर तांकां जाय तशें करता असो आरोप NSUIचो सचीव प्रसनजीत ढगेन केला. तशेंच विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाच्या वेंचणुकेची चवकशी जावची म्हूण दक्षता संचालनालया कडेन कागाळ केल्या. तशेंच ह्या विशीं राज्यपाल मृदुला सिन्हा आनी हेरांक कागाळेची प्रत दितले अशें सचीव प्रसनजीत ढगेन सांगलें. ऑन द 25th ऑक्टोबर गोवा युनिवर्सिटीन एक नोटिफिकेशन आयिल्लें की जितून जे स्टुडंट्साची फॉर्मां आसा UFR UCR जे इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले की तितून तेंच्यांनी स्क्रुटिनायज करून कांय फॉर्मां ही रिजेक्ट जाल्ली. ताजें कारण अशें आसलें की थोड्या जाणांचे जे UCR फॉर्मां UFR फॉर्मां आसा UCR फॉर्मां आसा ती लेट पावली, नाल्यार सेकंडराची फॉर्मां लेट पावली, नाल्यार तिनूय गोश्टी घडल्यो. तर तेन्ना 8 out of 9 people their form had been rejected by the university for various reasons. And yet again on the 23rd of November the university came up with a new notification wherein the same people who were rejected earlier in the 25th of October have now been accepted, and now they are forming the Students' Council in Goa University. So this is a complete perversion of Goa University elections, and we can see that the BJYM is having a hegemony in the Goa University elections. They are not free and frank about the ongoing election process. Moreover, Mr. Gajanan Tilve, who is of Bharatiya Janata Yuva Morcha, has said that the forms were not rejected but they were put on hold. Well, in the notification dated 25th of October, it clearly says that the following forms have been rejected for the Students' Council election for the following reasons. So this is a prima facie case of professional misconduct with regards to elections, and the NSUI has written a complaint yesterday to the Directorate of Vigilance. We have also met an additional Vigilant Director with whom we discussed all these matters in detail, and he said that he would take a cognizance of this complaint that is made, and if the matter is not solved within next 15 days, NSUI is going to take further more action and we are going to approach the High Court. आणि बाकीचे जे कॉपीज आसा ते आमी मंडे इनवर्ट करतले. फक्त एक आमी विजिलंट ऑफिसराक एक कॉपी इनवर्ट केला, बाकीचे आमकां नॅक बोर्ड, गव्हर्नर ऑफ गोवा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD आणि युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन हांकां आमी कॉपीज इनवर्ट करतले मंडे. त्यांच्या कडेन वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट दे वूड रिप्लाय टू अस विदीन 15 days, and when we get that reply, with that reply we will move to the court if no remedy has been given to us.